الفاروق مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ اسم بين الأسماء مرموم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحييكم جميعا إخوتنا مشاهدونا في كل مكان بتحية الإسلام الخالدة، ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجه الله الكريم، وكما أسأله جل شأنه أن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. musidɓe julɓe, en yetti Allahu tabaraka wa taala mo andantede ma nemini e nemaji hewɗi no jeeya e ko ɓuri mawnude e nemaji ko jalla tabaraka wa taala nemini en woni nema cellal. idan musidɓe julɓe, no jeeya e ko ɓuri mawnude e nemaji ɗin woni nema woni okkele dina islam. hiɗen yetta Allahu tabaraka wa taala e oɗo nema wono jalla jalaluhu inniri noon, wala in shakartum la azidannakum. simo okkori on nema tun o jarnilan mi ɓeydana on. musidɓe julɓe, hiɗen yetta jalla jalaluhu e ɗiɗo nemaji wa azza kamaluhu, nemaji ɗe andantedema ko jokkodirɗi e dow meɗen ha Allah inni wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah inni so eɓɓi limugol kontugol embele nemaji ko nemini on kon on wawata huɓidade, tellement que nemaji Allah on e dow meɗen no ɗuuɗi ha feƴƴiti. hiɗen yettamo kanko Allah on. ɓawolo musidɓe julɓe, hiɗen duula hiɗen juula torono annabajo men on Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ɓawɗo musidɓe, mi hewrarike on hewrago ngo jalla jalaluhu hertinen yimɓe ɓen ko nder aljanna, kamɓe tun yoɓe hiwror ɗum ɗon. Allah on inni wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba dar. bimana yimɓe aljanna ɓen malaika ɓe natiranaɓe kala wo dambugal, ɓe inna ɓe jang e kisal yo woni e dow moɗon emba on heeɓi battene galle moƴƴuɗe. ko aljanna natuɗon emba on mari ɓe hiwroɓe. yimɓe aljanna ɓen jooɗo konngol towngol ara hiwroɓe assalamu aleykum subhanallah, goto kala maɓɓe humpe ko hongo hewri, ko hito hongo men nani ɗum emba ngo hito no foti. Allahu tabaraka wa taala inna salamu qawlan min rabbir rahim, ko hiwrago iwrugo ko jomirawo yurmeteɗo tagore nden. na musidɓe julɓe, jalla jalaluhu hiwro yimɓe aljanna ɓen. ɓawo ɗum ɗo musidɓe julɓe, mi hiwrorike on ngoɗo hiwrago woni yo jang e kisal woni e dow moɗon nokku kala ko tooli ɗon. hiɗo ndaara en émission meɗen gandal e faamu télévision meɗen o musidɓe julɓe Jama TV. idan noon ɓawoni andantede ma en udditi yewtere nden ko honno woni neldare meɗen nden, ko adi en weeɓitude neldare nden haɗa en innayi Allah on tawni en hikka yo tawni en ko arata. Allahu azza wa jalla arkesi en tawede lewru sumaye en hooridu ha e gaynidu. idan hiɗen toro nde Allahu tabaraka wa taala en yataqabbala minna wa minkum salih al a'mal, alla yudi Allahu a'malana wa yataqabbala qiyamana wa salatana wa du'a'ana wa zakatana wa jami' al a'mal allati qumnaha liwajhi Allah subhanahu wa ta'ala, wa an yu'inana ala anfusina ala thabati ala hadhihi din ila an yawma an nalqahu subhanahu wa ta'ala. woni musidɓe julɓe, hiɗen torini Allah on jaɓanta en ko rewɗen mo kon nder lewru sumaye, ko toriɗen, ko juuluɗen, ko zakkuɗen e kala wonone ko rewɗen mo. eɗen torini Allahu azza wa jalla jaɓanta en. ɓawo ɗum musidɓe julɓe, ɗen tori nde Allahu tabaraka wa taala waɗata
en e ɓen huluɓe allahu tabaraka wa taala o tabintina en musidɓe julɓe ha ñande hawruɗen e joomi meɗen haare ɓawo ɗum ɗon kañum kadi kala woma anden teɗama hilan kala woma anden teɗama min Mouhammad miɗo joganima hakke haare miɗo tori on togui accana hakke kala woma anden teɗama waɗilan hunde min mi accanima hakke saabi allahu tabaraka wa taala yolla o yafoden en fof meɗen o naaden kal janna fuɗɗoɗen kadi nde ɗo hitande heyre e yafodirgol hara hiɗen laaɓi e bakkatuji wono annabajo o maki noon man qama ramadana imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dhambi kala on immiɗo lewru summa e howri ha gayni juuli rewi allah on tawi ko waɗiri ɗum ko saabi allah on o yafane kala bakkato ko jogui noon idan musidɓe julɓe yo taw allah on yafoniken e nder nduɗo lewru summa e feƴƴudu ɓawo ɗum ɗon musidɓe yewtere meɗen e hande ko ɗo woni alhathu ala al isdiyadi min al khayri fi awakhiri l umri woni ko lerɗingol o bani adam ɓeydugol mo moƴƴereji ɗin si o ari ko duuɓi sakkitiɗi yani kanko so o yeehi ha o yii wonda neɗa mo dey kanko o towi duuɓi yani kanko joni o faami o so'i joni o ɓurti lowde joni ko wawno ko hanki hande o wawa hanki haade mo labano joni yeeso ngon ɓoomino ñiiƴe no hewno ñiiƴe ala ɗum ɗon fof ko alamande hollugol ma kaarijo a iwi lakara aduna balɗa fokkiti lakara hanki kanko so kununu no ɓawlunomir hande o fuɗɗike tintade o yeeɗi tati rawnuɗi nayyi rawnuɗi janggo o acca kontude lebbi aroji kam ma duuɓi aroji kam o daaro tawa bal hoore makko nde fof rawnino joni so o konte ko sukundu ɓawluno heddino nun taw rawnali taw ɗum ɗo fof ko alamande hollatama an yo musidɗo julɗo haare ya andu teppere ma goo iwi ka aduna ga teppere goo fokkiti lakara kono allahu inni wa taffati saqu bisaq ila rabbika yawma idin il masaq woni koyngal goo iwi aduna ga koyngal goo hino lakara awa koyngal ɗimmal ngal kañum kadi tawti koyngal heɗitingal ngal daiman ko koyngal wongal aduna ngal ngal saatino tawti wongal lakara ngal idan o bani adam ko honno heɓilorto e o nokku mo suti ko honno heɓilorto e golleji moƴƴuɗi ko honno o warrata ko honɗum o hani yoɓagol feeno ɗon ko honɗum o duwa ɓeydude saanga nde andanteɗam o bani adam o woni e jooni e duuɓi towɗi en andi musidɓe julɓe ari e qissa e annabi ayuba alayhi salatu wassalam annabi ayuba noddi malkal mawt malkal mawt nan faala ye yiidu malkal mawti ari yiidi annabi ayuba indi malkal mawt miɗo faalama torade hunde si yehi ha ida dana ajali faallimni bidalika ayyo malkal mawt lajal anga si ari ha hewti mi torikema andinan ɗum ayyo malkal mawt inni allah ala si lajal ma ngal hewti mi imminayi nelaɓe tato e maɗa mi immineɓe si ɓe ari ɓe hewti e ma ko ya andu lajal ma ngal hewti awa heɓilo ɓeyda golle moƴƴireji ɗi annabi ayuba inni allah ala malkal mawt yeehi reenu ha duuɓi malkol mawti ari tawi annabi ayub o inni ayub mi arani ruhuma on annabi ayuba inni subhanallah malkol mawt anen halduno si hewti a imminayno ko ara an a andinayno wo nam wo mi inneno mi imminayno nelaɓe toto e ma mi inneno mi imminayno nelaɓe toto e ma aroɓe yettina min minnoɓe o inni ko hombo woni on wo rawnugol hoore ma nden ɓawo nde andanteɗemo hari nde ɓawlino wo ɗum non ko goto omomi immini yo andine lajal ma ngal hewti ayyo ayuba wo ɓawo ɗum ɗon kañum kadi ko nde ɓandu ma ndun lowi saga nde andanteɗemo hindu hentino joni noon ɓandu ma ndun fof nakki sike awoya wawa famude ɗum ɗon kadi ko hollugol ma wondaneɗemo dey lajal ma ngal ɓatike ayyo ayuba o inni noon tammo on momi imminno e ma on ayyo ayuba yo andina lajal ma ngal hewti ko lowgol doole maɗen saga nde andanteɗema ko wawnuɗa rondade hanki hande wawata embele ko doguɗo ko wawnuɗa ko hanki hande wawata doole ko wawnuɗa tammude kon satta a wawitata ɗum ɗon
kañum kadi wo ɗum ɗon ko min immino ɗum e ma yo andine wondanede mo dey hada alamatun dunuwi ajalika ɗum ɗo ko alama ndeni ɓadagol lajal ma ngol an ayuba annabi ayuba jebbini malikal mawtu guette ruh on tawla qul inna almawta alladi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum nde mayde nde wonɗen e dogude ko nden hawrata daima bani adama on ko gawa iwdata himo suuɗade wato maayu mayde nden no iwdeto kamɓe fiiɓe fot ko woni iwrude ga mo yaara ga wato maayu mayde nden ko ton woni iwrude fotta e makko qul inna almawta alladi innuɓe nden mayde tafirruna minhu ndeɓe woni e dogude fa innahu ko nde mayde mulaqikum hawra e moɗon kene yaali oya suka arnoɗo tawi annabi Souleymane alayhi salatu wassalam o tawi annabi Souleymane e malkal mawtu no jooɗi malkal mawtu tawi ko o suka lo arani kono o suka na ɗo o duwa mayde na ko annabi Souleymane ɗo duwa mayde bal o ɗo suka koye leydi woɗɗuɗi ko ton o duwa mayde malkal mawtu jooɗi no ndaara o suka no jooɗi ono ndaara o malkal mawti no andi leere oɗo ne ko seeɗa heddi o maaya yoyno o ko duwa mayde ɗo naaɗa o malkal mawti hino ngalɗi ko honno Allah o ittinta oɗo ha o yaha to malkal mawti no ndaara o oya no ndaara malkal mawti tun o huuli o waro inni annabi Souleymane o kolo maɗo no ndaari min mi suusali oɗo mi torikema luɓan hendu ma ndu rondolan namalan nokkel kaari te tawi subhanallah ko o fokkide ton ko ton o duwa mayde simo jonno ɗo ha janggo malkal mawti waratanomo ɗo tawlenaɗo o winda e hino noon waktu o yeni malkal mawti nenitatako lajangal nenitatake kono ko honɗumo waɗi ko kanko immani hoore makko annabi Souleymane luɓelan hendu muɗum ndu mi doga mi wawa yewde mi suuɗo oɗo bal annabi Souleymane indi ƴettu tawde kamɓe ɓe marno hendu guduwa shahr warawaha shahr woni lewru ndu ko ndu yaata ko bimbi no yaare lewru ko ndu arta kon kadi no yaare lewru si ndu hirdike e ko artugol oɗo soko ƴetti hendu ndu musidɓe julɓe o yehi e nokku ko duwa mayde ɗon ko ɓuri woɗɗude o hewti ɗon ton o tawi malkal mawti ati nokkema ɗon o hewdi ton tawi lerne yoni malkal mawti itti ruh on idan musidɓe bani adama on koyo ɓeydu golle saga nde andantedema lajal makko ngal hewti yani kanko bani adam no nawna nawnareji goo walla mo fewdo fewdareji goo o laaɓe o fellita hande wona ko wonno ko hanki woni hande wona ko wawno ko hanki o wawi hande awa noon yo eto o gollana lakara on fatazawwadu fa inna hayra zadi taqwa yoɓa lakara andu ko ɓuri moƴƴude ko yoɓete kon lakara ko kulla Allahu tabaraka wa taala ɗum Allahu azza wa jalla inni woynedem awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum nadhir ene kemi wurnali on e dumunde mo andantedema hiɗon wawa miijitade faala ɗum miijitade acca yarugol ngol o acca yarugol faala ɗum miijitade acca jardagol ngol o acca jardagol faala ɗum miijitade acca fimugol ngol acca fimugol ngol faala ɗum miijitade acca wujjugol ngol acca wujjugol ngol enen okkoralimo duuɓi fiya wawu miijitade acca jatagol ngol fiya wawu miijitade acca heɗagol musique on fiya wawu miijitade acca feytingol lorrugol kawtalngal ñewgol yimɓeɓe bonneɓe inde ene awalam nu'ammirkum e kene min wurnali on ma yatadhakkaru fihi ko wawata miijitade ɗon man tadhakkar on miijitotoɗo wa ja'akum nadhir wajotoɗo ari e moɗon ene ha hande karama koɗo goo joɗaki e yeeso ma wajima aha kay ene alam yatikum nadhir on waja kan hande bala aha kay kad ja'ana ari amen dey wajotoɗo kono fa kadhabana min fennimo wa qulna min innima nazzala llahu min shay'in allah o jippinala e hunde ko ɓuri heewo ɗon haala ko wiye ɗon woɗon wajo fi lakara enne o yeehi lakara ko wiye ɗon woɗon wajo fi mayde enne o maayi on arti ɗum heewi haala min inni ɗum na gonga noon allah o inni awa noon lette bonɗe wodani on emba ko yita sahir woni ko suti ɗon onon wajanoɓe ɓen ɗum allah o inni ene min o kaali on gurdal min okki on gurdal fi wawuɗo miijitade yo miijito
arti e peewal ɓeyda golle moƴƴiɗo wonnoɗen e muɗum yo musidɓe julɓe ko ɗum so ɓeeɗo wiyeteɓe Abdullah ibn Abbas wal muhaqqiquna ɓe maki o ma'nahu ko ɗum ɗo filtu kallah inni ɗon awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir qala ibn Abbas inni wonede ma'nahu awalam nu'ammirkum sinin ene kedi men wurnalen duuɓi heewɗi wa yu'ayyiduhu alhadithu alladhi sanadhkuruhu inchallah wono sembina ngoɗo firo o hadis mondanteɗamo hiɗen fawimo worugol ɗo joni so tawi allahu azza wa jalla hoddiri ɓe maki o wa qila ma'nahu 18 sanatan woɓɓe inni ko duuɓi 7 embe ɗum ɗon tu neɗɗon haray heeɓi ko waytoro wa qila 40 sanatan woɓɓe go inni o waye na duuɓi 80 laala wa qila 40 sanatan woɓɓeni ko duuɓi 40 sa hewti ɗon tu hara ya andu faamude ya andu hande kadi a ala ko ronkata miijitagol fiwata faamu woni sa heeɓi duuɓi 40 idan noon ɓeeɗo ɓe maki 40 sanatan qala alhasan e oɗo wiyeteɗo ɓe Kulayb oɗo wiyeteɗo alhasan e Kulayb wa Mashruq ɓeeɗo inni wa nuqila an ibn Abbas aydan wo eggama e ɓeeɗo wiyeteɗo ibn Abbas kamɓe kañum kadi dey wondaɗedema ɓeeɗo inni anna ahlal madinati kanu ida balaga ahaduhum 40 sanatan tafarraga lil ibada wo hari ɓeeɗo yimɓe madinatul munawwar si yeyino ha bani adam jeeyaɗo e maɓɓe hewtino duuɓi 40 oɗo hande kadi kala ko wonno yeddugol allahu tabaraka wa taala kanko accitay o yaha o hertora e rewgol allahu tabaraka wa taala yani awa ko hen faamu duuɓi embere ko ɓe inni man tadakkara ko wawata ɗum wajtade ko duuɓi 40 ɓeɗo inni awa ibi ɗon haare on togui kan yo waw faamude o hewti duuɓi ko annanitedema ko laakara o ɓuuri hiɓɓade tawde enen umma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko happanaɗen ko hasi kon ko duuɓi 60 nelaɗo maki fanɗi feƴƴeɓe duuɓi 60 60 ans joni si tawi an musidɗo Allah on ko happa mako duuɓi 60 60 ans joni anga wuuri duuɓi 40 40 ans ene ko duuɓi e doɗa nogay hayɗi ngalaɓaka taw joni an ko aduna ɓurɗa woɗɗitade kaka lakara aduna a woɗɗodiri e lakara a batodiri a woɗɗodiri e aduna kay musidɗo a batodiri e lakara jakka yo so on togui hewti ko duuɓi 40 hande kadi ko lakara o ɓuuri hiɓɓagol nam ko lakara o ɓuuri hiɓɓade awa oɗo bani adam ko honɗum woni tasarrufatji makko e tafa'iliji makko e ma hiya al ashya allati yanbaghi fi'luhu alayhi ko woni golleji o hanani oɗo bani adam hewtuɗo ɗon ko o duwa gollude e on ɗon saayi yo musidɓe julɓe ko ɗum si ɓeɗo maki o koɓe wa qila huwa albulughu wa qawluhu ta'ala ɓeɗo inni wo ko helli feede ɓeɗo kamɓe ɓe inni so on jogi helli faama toon yo waw faamude ibi ɗon haɗa yo waw faamude o wattan yila fi lakara on wo ko helli fa o wattan yila fi lakara ɗen andi noon alamade helli feede ko worɓe ɓen ko heɓugol sukundu ley nalki ma sukundu hakkude koyɗe ma ɗum heɓugol e hoyɗitagol ko rewɓe ɓen ko heɓugol ɓe sukundu ley nalki sukundu ley wuddu hoyɗitagol e ɓaawo ɗon kañum kadi fiidagol ɓe kamɓe worɓe ɓen fiidotako kamɓe ɗum noon alamade ɓe helli fama kono si tawi ko roɓɓe ko ɗum ɗon holli kamɓe ɓe helli fama yo musidɓe julɓe wa qila Shuaybu ɓeɗo yenteɓe Shuayb ɓe maki o wa qila ashaybu kay ɓeɗo ɓe inni ko fanda ɗon ashaybu ko puri ɗi so yi ha o bani adama o furɗi
wa qila ashaybu ɓe maaki a wala so yehi tun ha oɗo o furɗi ko yo andu wondanedema ɗum ɗo hollimo awa wala kara o ɓuri hiɓɓagol idima aduna. qala ikrimatu oɗo wiyeteɗo ikrimatu wa bnu uyaymata wa gayruhuma wallahu alam ɓeɗo fo ɓe inni ko innugol puri ɗin si yalti e bani adama o hara yo wawa famude alhaali oɗo on kay timmi lanni yomu siɓɓe julɓe. idan noon wa amma al ahaditha fal awwal an abi hurayrata radiallahu anhu an النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. سبحان الله مسيب جلبي نلا دون عليه الصلاة والسلام ماكي حديث ما أبا هريرة رضي الله عنه في اللي وندق نيدا مدي أعذر الله يا الله تبارك وتعالى يتن ذنتو وفامنا ويافنا إلى امرئ فاد انتو أخر أجله حتى بلغ 60 سنة ها أو هيوتي دوبي تبان جيغو. إذا نسي بني آدم يي ها أو هيوتي دوبي تبان جيغو أو كويو أندو ونedama كو جل جلاله وعز كماله وني كو ننتي دوبي أو دي. إذا يو يتو الله أو أندو ونedama دي دوبي دي ننتاما أو يو بيدو o rewo allahu tabaraka wa taala ko hasi kon enen ko duuɓi capanɗe jeego 60 happa si ɗum ɗon temme musidɗo kala ko wuurɗa ɓaawolon anndu allah on ɓeydanima tun kono an on ya wawu faamude ya wawu fellutude ko laakara ɓuruɗa hiɓɓade idima aduna ani aduna inni junngo ma ngo joni noon wota waɗni junngo ma ngo aduna a jokkintinali golle moƴƴude wattu bi'i sayyi'ataka alhasana tamkuha wa khaliqi nnasa bi khulqin hasan ko ɗum annabajo maki woni jokkintin golle ma bonɗe ɗen jokkintin golle ma kanuɗe ɗen e rewgol allahu tabaraka wa taala ɓawo ɗon jikkinora e yimɓe ɓe wonduɗa ɓen ɓe nabidataɓe jikkinora e maɓɓe jikku moƴƴo hollaɓe jikku moƴƴo ɓe andirama jikku moƴƴo an jikkinora jikku moƴƴo hakkude ma an e ɓeɗo si ɗum ɗon a heɓitu musidɗo jullo ya wawu famude haray e hisi ko ɗum ɓeɓe maki wa qala al ulama'una woni qala al ulama'u ma'nahu karmakoɓe ɓen ɓe maki wo ko ɗum ɗon firti lam yatruk lahu uzuran ida amhalahu hadihi l mudda woni si tawi allahu tabaraka wa taala okkorimo o wuuri ha duuɓi 60 o heɓali ɗon ko natir aljanna wo haray allahu tabaraka wa taala hande kadi ala ko yaha innamo sabu ɗum hanno rewamo hande kadi allahu tabaraka wa taala accanalima ko inna allahu ko haɗimi rewma ko hunde kaari haɗimi faama ko hunde kaari a wawata ɗon ɓe gantinade e allahu tabaraka wa taala yuqalu a'adhara rajulu ida balaga rayatal fil udhuri woni wiyete bani adama on gantinike kono ko si tawi o yettike hattide e gantinagol joni oɗo o maayi komo duuɓi 3 komo duuɓi 4 komo duuɓi 5 komo duuɓi 7 yani oɗo fayda o nange ala kada kanko ala himo o yani ala ko o nangitirta kanko so inni moodi mimi andano dina ala komi pay ko on no ellala kono mokoba mo duuɓi 30 duuɓi 20 duuɓi 40 duuɓi 50 ma ya ɗum no inna mi andano fi dina subhanallah ko ɗum ɓeyni o haare oɗo yo sohla ɗum ɗon hadith thani ɗimmo kon ibnu abbas radiallahu anhu qala kana umar radiallahu anhu yudkhiluni ma ashyahi badrin فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه من حيث إلتم فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم فقال ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم
أمرنا نحمد الله ونستغفره وإذا نصرنا فتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس قلت لا قال فما تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما قلته رواه البخاري ومسلم بداري ñande go ibn Umar himo ɗa gandi maalu Umar radiallahu anhu kamɓe ɓe jogino nokku ko ɓe fotta ɓe yewta kamɓe hooreɓe sahabaɓe ɓe mawɓe ɓen ɓe diisodira ɓe yewta fi diina joni no Umar hino wondi e payku so kunni wiyete ko Abdallah ibn Abbas kono subhanallah wona duuɓi ɗin woni neɗɗo ko hakkilki wona mbaadi ni woni neɗɗo ko gandal ngal wona aspo ko woni neɗɗo ko gandal ngal wona rawnugol wona ɓawlugol ko gandal ngal Omar ƴettay kumpe ko yaada e tumbere ko baɓɓe ɓe jooɗo ɓe yewta tawi ɗum jaka fuɗɗike mettude woɓɓe maɓɓe ɓen inni enen Omar kiiɗa sikkude kan tun jogii payku minen kadi min jogii paykoye kono ko ton min acci paykoye emen koye an somin naati e yewtere fof no jooɗi naada ɗo kum payko e tumbere amen accu ɗum ɗo Omar ini ella ala o ini ene la humpa o ko honɗum annduɗon e ko honɗum addi sabu ha iza jaa nasrullah wal fathu jippi fi on ɗum woɓɓe inni en yamirama yo en juulo yani en yamirama en rew Allah o so rewimo o uddi dana en woɓɓe mum fanki inni anda jeɗɗimude fanki on tumaki ɓen fof gayni jabade Omar inni Abdallah ibn Abbas o nam ɓe inni an hunde famuɗa e muɗum Abdallah ibn Abbas inni min de komi faami e muɗum ida jaa nasrullahi wal fathu wo ɗum ɗon arino holla lajal nelaɗo ngal ɓatike wo wastagfir li dambika innahu kana tawwaba holla ida jaa nasrullah wal fathu wa ra'ayta an-nas yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi يدخل في دين أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا نلا يملا يبتوب إنسانو الله وهي فعلا عمر إني والله ممي أندا سبو جيب ولو آية بعدي شي ولا كنت هلا لكم جاكا فامي de annabajo yehi ha hewti ko ɓe feƴƴinta ɗon ida ja ari hollugol ɓe lajal mangal hewti awa noon fa sabbih subbinkino ko ɗuuɗi wastagfir insinkino ko waɗi innahu kana tawwaba subbinkino juulo torola Allah on ko heewi ɓawo ɗum insinkinoɗa tuuba ko ɗum yumma men Aisha radiallahu anha maki o ɓe yehi noon ha oɗo aya jippike ida jaa nasrullahi walfathu illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli yimma min Aisha ɓe maki o ɓe yehi ha bada an unzilat alayhi ɓawode jippina oɗo aya e dow nelaɗo woni ida jaa nasrullah wal fathu woni illa yaqulu fiha nelaɗo juulatano julde si hara wona nelaɗo makayno e nde julluɗen subhanaka rabbana senare wodanima laaɓala wodanima joni am wa bihamdika mi yettima allahumma ighfir li allahumma kañ allahuma yafonolan wa fi riwayati sahihaini anha ari kadi fille ɗiɗi imam Muslim no addi ɗum e Bukhariyu ko yummame Aishata radiallahu anha hay joni woni ko filli ɗum ɗon yomu siɓɓe julɓe haray ɓeɗo kañum kadi maki o wonda
nede modey annabajo on kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudi nelaɗo no makay noon koɓe tuuri ko goppi ɗon e koɓe sujji ɗon ɓe makay noon subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li yata'awwalu lquran woni musidɓe julɓe e nelaɗo inna subhanaka allahumma man yo allah laaɓala o wodanima senaɗa o wodanima wa bihamdika mi yettima an yo allah nde yafunoɗam e yii nelaɗo no hewno koɓe tubata feeɗo ɗon nelaɗo maaki istahfirullaha fa inni atubu ilay min akthara mi'ati marra ɓe maaki wo insine e allah on bani adama tuube acce bakkatuji ɗi wo min miɗo tuuba mi rutto ko allah on ko ɓuuri temedere ko ɓuuri heewde temedere e nder ñallal ngal fil yawm fa inni atubu akthara min mi'ati maratan fil yawm min miɗo tuuba ko ɓuuri heewde e laabi temedere nelaɗo maaki oɗon kadi tuuɓe idan yumma min aysa maaki nelaɗo no jooɗi watti jooɗi hiɓe firtira qur'an on koɓe jangguina ko woni wastahfir li dambika honno ida jaa nasrullah walfathu wa ra'ayta annas yadkhulu fi dina afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastahfir ɓe maaki yata'awwalu lqur'an nelaɗo firtira qur'an on ɓe inna subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li yata'awwalu lqur'an karamo koɓe maaki o honɗum woni yata'awwalu lqur'an ay yamalu ma umira bihi fi lqur'an nelaɗo gollitirayno konko ɓe yamirano eɓe gollitira ko nde oɗo qur'anul karim fi qawlihi taala konko allah inni ɗon fasabbih bihamdi rabbika wastahfir insino yettugo joomima ɓawo ɗon tuuba ruttoɗa wa yaqulu riwayatun li muslimin nelaɗo no maka he joni e fillaye mo imam muslim maki won kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yukthiru yumma min asa wo maki o nelaɗo hino hebbinayno an yaqula nde ɓe makayno qabla an yamuta ko adi nde ɓe feƴƴinayno nelaɗo no hewno makugol subhanaka allahumma wa bihamdika astahfiruka wa atubu ilayka senare wodanima e yettore wodanima an yo allah on miɗo tuuba rutto e dow maɗa an yo allahu tabaraka wa taala miɗo insino mi tuuba mi ruttito e maɗa an yo allahu idan nelaɗo konnguli ko ɓe hebbinayno waɗugol nde ɓe mayayno ko insinagol tuuba tawde kamɓe ɓe faami fenɗon allahu inni koyeɓe insino ɓe tuuba ko allahu tabaraka wa taala ko waɗi innahu kana tawwaba jomirawo o sifitorike si a tuubi ton a arti o laɓɓi a laɓɓinanima o yafantoma e denanagal fajjere ko jogitiɗa ko fi kala kamɓe annabajo o allahu yafonino koɓe kala bakkaɗo koɓe jogino liyaghfira laka allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matu alayka wa yahdika siratan mustaqima allahu on yafonike ɓe kala bakkaɗo koɓe jogitino law jalla jalaluhu yafonike ɓe kala wo bakkato mandanteɗama hay hiɓe jogitino musidɓe julɓe ko ɗum si ɓeɗo maki o annabajo alayhi salatu wassalam ɓe make ɗum ɗo ko ɗum ɓeni wo qalat aishatu wo yuma men aishatu maki wo qultu ya rasulallah yuma men aicha ngalɗi ɓinni eni annabajo allah on hadihi kalimat allati araka ahdathtaha taqulu wo ene laɗo miɗo yii fende ɗo hiɗon heeɗini konnguli mi nani tawno on ɗi kono fendo ɗo emma ɗo hebbini ko waddo min he qala ninaɗo maki wo ju'ilat li alamatum fi ummati ida ra'aytuha qultu ha woni mi waɗanama alamande e yimɓe am ɓen si mi yi'i tun on ɗon alamande tun koyo men dowmo e waɗugol istighfar idan noon duumagollan e waɗugollan istighfar ɗum ɗon hollilan koye alamande molanade nde andani tedema miɗo holla annabajo nomaki o mi hollama dey lajangal hewti holno mi okkama e yimɓeɓe ju'ilat li waɗanama la alamatum alamade fi ummati e mofte an ɗen ida ra'aytuha si mi yi'i on ɗon alamade qultu mi innay
woni aya idha jaa nasrullah wal fathu ila akhir sura ha ko lanni wa fi riwayatin ari filla yego kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wo latnaki annabaji allah yuksiru min qawli woni ɓe hebbinayno ɗuɗɗinayno konngol subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilayhi senare wodanima emba allah o mi yettima emba miɗo yaafinoma bakkatuji emba mi tuubi awa bani adama on si ha o taƴike gurdal aduna o felliti ko ɓuri taƴƴinade hande kadi ko lakara yo hebbin astaghfirullah subhanallah subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li o duumo ɗiɗo ko ɗum si annabajo maki o yumomen asa maki wo annabajo on alayhi salatu wasalam makayno wo ɗiɗo konnguli ɓe inna wa atubu ilay fa qala akhbirni ɓe maki o humpitan wo akhbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati ɓe maki wo dey min neraɗo humpitilan jomirawo an on wondaneɗo ɓa mi yiyay alamade yimɓe an ɓen e moftande an nden fa ida ra'aytuha si mi yi on ɗon alamatu akthartu min qawli womi hebbina e konngol subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilayhi faqad ra'aytuha miraɗo maki wo allah on waɗani mofte an ɗen alamade wo si mi yi on alamade tum wo ko mami hebbina innugol subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilay wono faqad ra'aytuha wo mi yi on ɗon alamade kamɓe ɓe faami ɓe feƴƴinay woni ɓe yii ɗum ɗon ɓe faami awa noon kala faamude feƴƴinay ko won ɗum haaniɗa ko ya eto ɓiɓɓe oya on bonna fi maɓɓe ɓay a faamema ya woni kaa ko ya eto moƴƴina lakara ma on kaa ko ya noddu jownkun waynodiron fiya fokkiti lakara kaa ko ya tuubu yaafinoɗa ninsa e dolle bakkatuma feynoɗo musidɗo ko ya tuubu kala bakkatu mo joguitinoɗa etoɗa ninsa laaɓa pos toroɗa allah yaafuye duumoɗa e ɗum ɗo won annabajo duumorno noon e ñaɗɗe sakkitiɗe ɗen nde ɓe fokkitono mayugol tawde ala e yimɓe ɓen si hana wona on ɗon no hacco jini e yurmede allahu tabaraka wa taala yo allah yurmemo idan noon ɓe maki wo ida jaa nasrullah walfathu wa ra'ayta annasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba neɗo maki wo allahu inni si ari e ma bawgal allahu tabaraka wa taala ngal e uddital makka on a yii yimɓe ɓe no nadda ko nde dina tawa koɓe dente ɓawo nde yiwɗa ɗo no subbinkino yetta joomi maɗa insinoɗa bakkatu ma on anda allahu nde ko cifitorike si bani adama on tuubi tun o jaɓanaymo o yafanomo ari hadith manteɗemo kadi ko an anas ibnu malikin radiallahu anhu qal inna allaha azza wa jalla tabi'a alwahya ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qabla wafatihi hatta tuwaffa akthara ma kana alwahyu mutafaqun alayhi ɓeɗo ɓe maki wo allahu tabaraka wa taala jokkidiri wahyu on no jippo e nelaɗo ha wahyu jippi humpiti ɓe nelaɗo ladial ma ngal ɓatike wattan yiɗa waɗ ɗum ɗo e ɗum ɗo insino tuuba duumoɗa e subbinkinagol e tuubugol yaafinoɗa allahu tabaraka wa taala idan no musidɓe julɓe ko ɗum annabajo maki hadith wondaneɗoma yubathu kullu abdin ala ma mata alayhi kana bani adam e dow ko maayi kon ko ɗum immintite dow muɗum ko wonnoɗo yarde ɓeeɗa ko maayi kon ko ɗum immintinte ko yawnoɗo ndaarugol jownkon o maayi e laawgol ko ɗum immintine ko yawnoɗo lancugol bidi ko on o nanga o lubato o maayi ko ɗum immintinte kala bani adam yubathu kullu abdin immintinte kala bani adam e dow ko maayi kon e muɗum ko wonnoɗo yawde soware yubasu kullu abdin ala ma mata leydi o maayi ko soware o immintinte himo ko nde soware ko wonnoɗe amugol o heɗitike kaarijo on ɗon weltanimo
o nani ɗum ɗon o waali ko maayi o immintinte himo ambude kala wo ko bani adama o maayi o immintinte mum oɗo ko beere o sokki ha o waali o maayi o immitito ñalade lakara himo tambi beere nde oɗo bani adama kala ko o maayi e muɗum nelaɗon alayhi salatu wassalam maaki yubathu immintinte kullu abdin kala wo bani adam ala ma mata alayhi e dow konko maayi e muɗum ko kanko andino ko honnugo maayi koye ɗum no woni ko immintinte ko wonnoɗo juulude o immintinte mo rewa allahu tabaraka wa taala ko wonnoɗo e sujjude o immintinte mo sujji ko wonnoɗo e jangude qur'an o immintinte ñalandagal mo janga qur'anu kadi yani fino famire ko raɓɓiɗigol kala wo ko mayduɗa e muɗum kan andi e alhaalino mayduɗa ko honnum mayduɗa a immintinte ɗum ɗo yubathu naɗo makki immintinte kullu abdin kala wo bani adam ala ma mata eley konko maayi kon e muɗum nam heynam o immintinte ɗo muɗum idan no musidɓe julɓe ko wattango yila labina sakkitorene ko ɗum si nenaɗo maki haade jowtuɗo ɓe maki wo o bani adam wa inna ahadakum no gote mon la yamalu hino golla bi amali ahlil jannati golla yimɓe aljanna yiya o tawa ko janngaynoɗo ko wajotonoɗo ko humminoɗo qur'anu karim ko imamujo tawa o no fewuno tawa o no dumino e muɗum ɓe maki wo ha heddo seeɗani ko fiyo o maayo fa yasbiqu alayhi lkitab deftere nden ato waylito ɓawo ɗon fa yamalu bi amali ahli nar fa yadkhuluha o golla yimɓe yiite o maayo wonata yiite ñe ɓe maki noon kadi wa inna ahadakum no goto e moɗon la yamalu bi amali ahli ljannati maɗum bi amali ahli nar o golla yimɓe yiite hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa zira'un fa yasbiqu alayhi lkitabu ha ko wontano hakkude makko e yiite nge si wona embere sogonal deftere nden atito ko windenono ko lawhil mahfudi ko windeno ko ɗum ɗon atito oɗo bani adam fa yamalu bi amali ahli jannati o golla yimɓe janna fa yadkhuluha o naata e muɗum idan tabiti e filloye wiyeteɗo ma arana on taw ko sallijo goto wonno tawi oɗo machallah mo wawi noddinde tawi noon ko darotoɗon o noddina mo fewtodiri e galle an nasaraɓe ɓe yiɗa dina kan oɗo sonnajo goto no holi nder ton labaɗo o décide o itte o e kaɗo dina o acci ha leere nde sallijo o ƴawi dow o fuɗɗi noddinde o acci ha o yahi noko tumbere ko noddinta ɗo hande kadi o wawata kuppude o sonnajo ɓuuri no arduno aduna o yehi ko dow terrasse o eno ndara mo no noddinorde mo yirtodirde musidɓe julɓe ɗon o yirtodiri ha o gayni o andali ko honno gayni noddinde ɓay o gayni tun o jippi kisan hay o juulali o yehi o tawi debbon ko galle o innimo miɗo faalaya jombudema o inni min dina ma e dina na gotum si tawi a jombayla ko ma yalta e dina islam ara e dina chrétien yagal o inni ellala mi wakkilike o inni hatta joni satoɗe jour ara yehen ko église dewal ngal hume halelanni suka on ari ɓe haldi yoɓe yew ko église ɓe iwi ko galle dow ɓe jippi ɓaari ha ko dambuga galle sonnajo inni mi yeggiti senji anɗi yahu addanala suka o yehi ƴetti senon ko suudu ko artata mo hawji o allah on soddi koƴɗen ko escalier o piiti dana nden ko ɗon heeli o waali o maayi ɗon ene oɗo na o wonno hanki noddinde na o wonno salli na o hoolano hande koye dow honɗum o maayi musidɓe julɓe o maayi e dow yeddugo allahu tabaraka wa taala ko ɗum waɗi wattenen yila moƴƴa wona kala fimowo on ko neɗɗo yiite wona kala yuppowo tuuɓe on ko neɗɗo yiite wona kala fembotoɗo degirade ko neɗɗo yiite wona kala dekkowo beere on ko neɗɗo yiite laala kala mo yiwɗa siko julɗo accugo mo allahu tabaraka wa taala ta ñawmo o ko yiite o naata yiite o waye innu tun oɗo himo e jikku ma himo e gollal ngal allahu tabaraka wa taala yiɗa no hulɓini so o maayi wata allahu nangitirmo kono wata innu allahu nangitiramo e muɗum mukko ko waɗi enen nahnu qawmun nahkum bizahir wallahu subhanahu wa taala yatawalla bi sara'il al ghaybiya woni enen koye yimɓe
ñaawoɓe ko rewnuɗen kon allahu tabaraka wa taala ñaawata ko wurni kon amma noon immagol ɗo fiya yi oɗo sonnajo hino acciti mo ɓoori oɗo sonnajo ko amugol woni golle makko ɗe nam hinomo e bakkat molanaɗo hulɓiniɗo so maayi e muɗum no hulɓinanimo kono yalla o ko yiɗo soti en anda ko kanko e allah on woni enen e ñawatamo enen en acciraka illugo ɓeɗo koɓe yiite ɓeɗo koɓe aljanna ɗum ala e meɗen enen ko acciralen koye laaɓat ɗum min reedu kaarijo accu ɓoragol waɗa hoorema e réseau ji ɗi accu ɓoragol yalta yaasi waraɓe yiyama ɗum ɗo lanni enen ko ɗum ɗo waɗɗi en koye laaɓat moreɗo kono immagollo e jugugol neɗɗo o woolama hunde kaari bal ɗum ɗon waɗɗaki goto e meɗen musidɓe julɓe idan noon ko noon kadi qissa go ari woni sonnajo goto wonnoɗo e jindude yeeyito hoore muɗum bal kanko si yeehi ha o heɓali aroɓe sooda tawa kanko tigui mo faala gorko koyo yalto inna suka aro rewa e dow an o noon ñande goo yimo ko ladde ɗonka molanaka heeɓi o sonnajo musidɓe o immi mo jindude so heɓay yereteɗa saabu o tampi o yeehi ha o hayni ɗon woyndu kono woyndu ɗum koya tippo nder ƴooga toon noon ara noon o yeehi hewti toon hoore kara han o yari ha o ɗonniti musidɓe ɓay noon o ɗonniti ko o yalti tun o tawi ko dow tonndu e bareeru no ɗon hino ɗonɗa moƴƴa noon sonnajo inni heeɓi nduɗo sifa ko heɓunolon konnane e ɗonka sonnajo on yeehi nder ton tawi ko o ɓorni kon innen ko lalla yaraje o ukki ko nder woyndu o ƴoogi musidɓe ha heewi o yalti o wancinani e bareeru ndu o naati kadi o ƴoogani ndu kadi o wancinu ndu ko ɗon ndu yari ha ɗonɗiti sonnajo on gaynudu okkoye tun o yani o wawi ɗon o maayi o yaafora aljanna saabu nden moƴƴere wootere ɗon idan musidɓe en yii ka awa oɗo e bani adam wona moƴƴugol mo ngol wona waɗugol mo moƴƴereji ɗin hollata o woni yimɓe aljanna kono noon hollay hinomo e laawol yimɓe aljanna ɓen so maayiri noon kono wona waɗugol oɗa kadi hunde kande nde jatoto wujjay finayi yani kala bakkato himo ɗon ko kanko woni tanirawo iblis inni tan o komo neɗɗo yiita lala acciten allah o ñawanemo tore ɗen yo allah o yafanamo lanni ko heddi ɗon kon ko allahu azza wa jalla heerori idan noon musidɓe julɓe ko ɗo wonɗen e darnude yewtere meɗen nde si tawi kono allahu tabaraka wa taala holliri hara en e yontere hande inchallah kono noon en fermata jonde nden min hollitali on markase moɗon o daara moɗon o Khalid ibn Walid woni daara an on udditama le 6 feƴƴuɗo ɗo mi fuɗɗike ƴettude heeɓe ɓen ɗo noon haray lan ƴettude heeɓe ɓen ha ko hella donki si donki ngo hewti hara on tagui taw arrêté heeɓe ɓen ko ancien on tun wawata artoyde tawde noon en eɓɓay haray noon ko honɗum e honɗum woni ko finete toon hoore on e muɗum ko qur'anul karim hikkalon kadi e français on e anglais on e informatique on e taekwondo on ko ɗum ɗo woni ko jangguete ko daara toon musidɓe julɓe haray noon min ƴette worɓe min ƴette juɓɓen idan musidɓe julɓe kala himmirɗo yo noddu numéro an on ko 77 783 66 50 77 783 66 50 musidɓe julɓe kala faalaɗo yo humpodir e on ɗon numéro idan noon musidɓe julɓe en e yontere hannde e émission moɗon on gandal e faamu télévision moɗon on Jama TV kala wo ko tawi en yewtiga tawi no wonde ƴiyal musidɓe ko noon yewtirte ko allahu azza wa jalla alkisen tawfiq e muɗum kala wo ko tawi en wowli en falji ko firo en feggiki ko ɗengal e kala e faljeɗo ko heeɓi e muɗum no iwre e on togui tawde bani adama tagali timma idan no iwre on togui ganda timmugal ko jomira on woni ko heerani e nokku ko innuno en ɗon wa ma utitum min al ilmi
illa qalilan on okkake gandal si wona embere seeɗaɗi ko yerkun seeɗa won ɗon wonɗen e etade ko annabajo makon ballighu anni walaw bi aya yettinenelan haysi ko aya goto idan so tawi allah hoddiri en e yontere hande si alah salahu salminama télévision moɗon o Jama TV émission mo gandal e faamu aqulu ma tasma'un min aldhicri wal ayati wa salli llahuma wa sallim على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات